Эхилги тохсус республикатағы лонқы ғыға чурапчыға болуға. Бүкіннерге ғыға республикатағы қамғыята улуска тиемлеләді. Саха республикатын правительстватын бірседәтінің солбиячта Феодосия Габышева салалтатынан барбыт мұньяққа ғыға үбілените чүпчуланна тоқ тұту үлете барықтаға өрігөй тәрәхінен кем тұрорара ұрытылынна. Чурапчыга хил сайын андойду шедевринен аттаммыт улуу олон кобуту гаранаммыт ыгыктары түмүктүр түһүлгө ыйтыллар. Онун тариячилерге да олохтоохторго да улахан эппетнес. Муньякка булааннаммыт үле бары хайыскаларын кабан сихили жүллестилер. Ол курдук ыгыктыр сирге эби тутуллуокта объекттары серге саңардан тупсарын оңоруу үлелерин аллук масески хиттен сагалан ыгык сценарийен белемнэхиңе тие үгүз вопростары тарыйдылар. Бу улахан жахалы тарыйга уопсая үссү сүрбе 7 миллион солкобай үпкөрүллен сүрүннен олонко жетин тутууга уонна солу ихит оңоруга туханыллыга. Бүгін благоустройствоға хайдытыгар булана бу соллар тутуулара боллун, ыгыктыр себби тутуута боллун, олонко жетин тутуута боллун. Маннаттан ханнык комиссияларга, ханнык бат комиссияларга төллөргө бияга чопчу ыян керден бебите бүгүн тухалак муньяк болла же мен саныбын. Муньякка бир сүрүн баппырогунан чурапчылуугар олонко ыгын тарыйга тухуламмыт концепция бырайыгын билистилер. Бу олонко ыгыгар чурапчу улууга тух именно уратлагай тугунан кини бейтин көддөрөн белдерен бу юбилейне хыкка бейтин турурары идеңе хүддө шөтөн концепцияларын кепсәтләр. Онны буланаттан бүгүн Саха Республикатын правительствотун председателин Холбияче Федосия Васильевна түмүктөлгө хүддө шөдүк чопчу бухаран именно хаят түтүгө биһиге болкомто бутун уруктаакпыты деп куддук. Уже отчетын хагалыбыт, оны тобо отчет сүттәр, бәхеттебилләрдә, барыта тус-тус пахайсханнан, бартын английский битунан бербеттен, тухпат материалы беремнехтә, Национальный комитет болған ассоциацияда бүленнән уже директорына һәҗәләр. Республикага опсая 35 программалылар. Оноха республикатагы терьер хамыя председателе Феодосия Габышева туганнак министерстволар, ведомстволар, оны фондалар программаларга олонкону етитиге сөптәк проекттары белемнән өссө үлелеһелләргә рәттә. Сүтәнәрер духовный байбытын олонкону сөргүтүгә, оны етитиге үйнер көлөнәгә тердиге үгү сөрүттә хула хамнас ухун кем әрәйилләр. Онын мыныга тугуламмыт үлеләр арас кабаннак жаһаллар олонко хыгынан әрә мугурдамакка салгы ытыллыктыра. Анна Захарова, Евгений Калачев, Саха телевидениета чурапчы.